Kitchen robbery again. It's ngavela lapha ebusuku ngiyanyoba phela ngichecka nemakhosi ukuthi mamkhulu akakavuki ngikhanza amabhodo. Nawuyazi ukuthi kwendakala. Vula nge-slow motion khanza inyama. Yes. Amakhosi ajabulile. Khona kwapha mzukuzuku ngoba phela kumele ngalibanga emsindo ngashosha ngiqonisa kule linye ngithola lipapa. Alikhazi man. Ngathi ngathola ipapa pizza. Ngifuna lele steak thola rice mina ha. Singicheck ikhosi ngabe too excited man. Ngabuya sham dansonyana yakona sham danso ngithi claps bona something else full of surprises. Ungasikhulumi singisi. Adonsa le way ama Doritos papa dansonyana for my Doritos nawo ngiyawavula phela ukuthi angabanga emsento ngoba one mistake vukiyani angasho ngifaka sandla ngathi hlwam angasho ngijikela ngiyokulanza le plate fast within 2 seconds le plate ngabe sengilibeke lapha etafuleni lapha before ngihamba ngathi Doritos angabeka libhodo laphana le rice ngalivula kahle nalo nge-slow motion papa ngasho ngilihliphihlipita lapha phakathi ngalihliphihlipita lo rice nangisopho ngayithela ngiphakela ngiyathela angayithela le rice lapha ngayithela ngathi Doritos angalilanza lele mshibo laphana fast nalo ngalivula nge-slow motion phela ukuthi kungaba ngemsino khipha inyama seyiqine lapha phasi laphana ngayibeka lapha ngikhanza ukuthi akunamsobho ngalivala ngibathi ngizama ukulivala nge-slow motion nalo ukuthi lingabanga emsindo phela cause lingabanga emsindo kitchen robbery imoshakela ngathi Doritos angakutshela ngasho ngiyokulifaka ku-microwave mara yabona nawe idry njani le plate hayi uthi ngiyavula ngithi claps hawu sayini mayile mamkhulu naye ushaya leti ubeke mathambo e-microwave mina njani I was in disbelief ukuthi yini lento lengiyibonayo ngithi claps hawu ngibona nempito lodliwe mina kanti uphethe yipi mareshe mamkhulu nje ngathi atheni athi ngayingena ufake iplate lami lapha ku-microwave vale microwave ngithi ngisayilenzile lapha ngava ngithi Toritori papa Toritori kwaba right lokuliplate kwami laphana ngeva ukuthi liyafudumala ngeva ukuthi okay si on ngakhohlwa kimi evidence busayida lamathamba akhe lapha ku-microwave laphana phela angazabona ukuthi bengi-on ebusuku angalilanza contender number 1 mayonnaise nyambezi hot peri peri number 2 ngalilanza lapha nepaloni number 3 number 4 chutney ngithi hayi man kushoda something shoda itamati sauce ngiyachecka laphana ngibambi olkote hot sauce ngibathi nganzinzanzise ngiyasho ukuthi hayi kotela man tikuphi kanti vule mdustbin lapha ngithi clap khanza bathi lahlile ngithi yes everything ngiquyila njengalomkhupho titan ngibona leti kotela lapha mbona bebo angasho ukuthi ukukhulutisa ngithi la I'm not going down without a fight angakutshela wona ngokukhulutisa ngawubeka phansi ya ngasho ngifaka imayonnaise lapha na fast ngasho ngilandzela ngayo Wellingtons yami lapha lesephele kazi ngicane ngithengeleni Wellingtons angeke phela ngasho sengibuya nginyambise hot peri peri lapha ngifaka amadot phela yababa leso silena guys ngabuya ngechokni angasho ngifaka lapha no chutney phela kusikudla utati chutney nalanze paloni yami lapha kuzothi ngifake that thing angakutshela wena chopelele paloni yami lapha ngathi ngichopelela ama-onion baba ngayichopelela ngayifaka phakathi ngicetha ngatita ayayibona lento hosh caramel makushut maye kudla inkosi la ngathi Doritos angasho ngihlala phansi ngala ngibambela Doritos before ngidla ngathi Doritos asho ngiqala ngirukukhuza mrukukhuzo kuphela papa ngayirukukhuza within half a second kabe sekuphelile.